Kak. Iya, waalaikumsalam. Iyo lenga, melura. Masa tak lenga? Iya lang. Dinabu nelenga mai maruman hoke. Warga pentingan ro. Dewa tijap lenga mai silaturahmi untuk dai daggom mire. Oh, ampo sih mawara ma penting. Sabuana ke batilo amai ara umang go milengar. Delo jam pa lenga. De kombis au bahasan go mire. Di mabu udah bahasan hoke. Emang cara ro. Den cara kan kai mo hanu kan lenga kai kan bapak war kepentingan mai ke marumana. De namanya juga dombojo. Dombojo kan nakis lenga dombojo ka. Bahasa bojo ka terjemahkan kan bahasa Indonesia ke terus cabang na. Ini contoh na. Utang beca. Utang beca. Ikan basah. Ikan basah. Ikan basah kan tuh cabang na bahasa bojo ge. De kombis. Anjing kalau dia adis lenga. Iya lenga. Aku. Udah yakin. Hoy, punya aus di ramen dai ge. Tuh kan rakip ndai ge. De mai talampa-lampa lenga. Lampa-lampa ura di bro. Ada ba de ura to ijab de. Nuntus ura. Ngumi dikena kan ura ari lu ake. Uni ceramem kan dir. De mai rai lalu hati wa purek ke urang toto inde dere. Nah, ini tiga pala. Lain gome ke tiram lain mune kata-kata domone doy. Emang au kata-kata domone de. Deku det jarang gome ke masa tiba ada mau orang kata-kata dere epo jama esman dewa oh. Tiba hati kulenga ti ampo de kuringa bahasa ite pedaringa pangkain gumi akim pan. Nah, si kata-kata domone ya. Bawa kata-kata mone ke kata-kata mah pasi bunga lagi jatuh cinta lagi bucin ceritan den. Oh ya. Mereka daerah. Enenga. Ke ceritan kan. Penasaran hoy ta gore. Ke ceritan ke. Waro ke antusian domone kan ni angis ada dua ke. Antusian kata sekolah. Dan antumune kata uma ede kan bunga ura kan. Bunga ura. Denggai lama antusi bere. Baba ita ke bunang guys kumu be au madan kan ede kan. Dengan samporo ari de denggahen kan. Ita ke mencinta enggak kamata ke. De cinta ni ari de aku bukti nang gaila mon gaila sive ke. De sampai ke mana mone. Bukti na ari aku ne doro medede seka nah aku lateka. De konel moti mana moti ari amahami ya. Nah aku ba aku nyebrangi asalkan bawa kelarakan gomir kan. De terus sih de bawa ku temai aku mada sana aki king mada sekolah ke ninggih lamone de biasa pari ura begini astaga eti pahon ewa tilopo tadi imbi kata-kata ai na imbi ngai mo na jaman ake mo imbi ngai mo na jaman ake de muring ujar de ada taho baca nuntus sih baju kok sama warna sih sama motif laki sama jilbab warna mi. Iya padahal ndai mati janjian kan dia. Iya. Enak aja daripada ndai kan tidak kesibukan ke. Ne emo lalu lampa-lampa kan ura. Iya. Ne emo labeli mangonsa kan ura. Iya. Lagi yang parah ndai. Udah kita tiap ku di HP itu ndaki aja tantana hanu. Tantana YouTube mai. Mai ni. Oke. Nara kamera paket oke. Karena aja volume HP lenga. Akim panaan volume HP nah. Akim malah HP pinga doh. Mendingan kok? Ringan enggak? Ringan. Ajar. Alai mawalin disemangi video akin wae deh. Video dombojo dan hagene. Irao pogo dombojo nonora. Ditilom gene di pakulokin kene tenggo mire. Au jara, au kone bahasa bojo ndain saran tu lugain ira. Ditilom gene deni. Ngenta jar bahasa bojo ne tu pokaku one ya Allah. Deh. Ndake selenga. Au ndake sama bojo ke watilo si saleng manghina de watilo mpangede dekado de selenga. Ami sa pernah mewati sekolah, watilo ngene dekado ka mungkin sedoka bahasan kan pependakan tapi siapa tahu sedoka berbakat dalam aki gitu mereka tilua menghina do tilua mengadakan do de lenga ya totalang komunita wa jam karing wa video de ndake lenga au ndake batilua ndake ke ndake kan di sekolah kombinasi ndake bepengenta bahasa Indo de batilua ngene de kado ya
Sehingga ya. Mere sama ro andor ho ede mboto tala tanah video tu pun tanah video nda tanto ede. Une danga hinde de kai ngomi se jalan la bo andor ho ndawi video ede. Isti. Das maksud kau main kita tanau ke hau ke ngorte tak gomis lenga len au. Dewati tahu andor ho dal patam ede nah lenga mu tontoi ar. Astagfirullahaladzim. Bukan masalah itu. Kami kan menghinakan Dombojo. Fikiku, Fiki. Ngomong tapi ngekam kayak kamu tahu eta tebe ha. Akam bojo ni. Ya aku kamu Dombojo nora berarti ngomong Dombojo nora berarti. Iti, Pala nau kan wati nora bahasa de kone ku dombojo ku caru ku wa aku bahasa. Ada coba sih. Asing ngentakan bahasa. Dah coba bahasa Dombojo pas Indo ngomong deh. Merasi. Delo harus delo kan. Coba sih. Aku cinta kamu. I hate you. Dan coba. Endake sih. Endake Kita peluan hang deh. Tibara kakak kurang bahasa na. Bedero. Deyo nih dombojo deh. Astaga. Ini kan gak hemun. Dombojo re kaku dalam bahasa Indonesia doang kan. Nah, mati luas nggak dengar. Ndake harus nyadar diri, ndake nggak tambojo. Ndake harus menghargai karya Dombojo kah, harus dukung ndake. Biarpun bahasa Sedoka masih gitu, tapi ndake kan nggak tahu kalau kedepannya bahasa Sedoka tiap orang kayak ndake lenga ya. Ndake kan Dombojo, karena kan gue kan nggak hemu Dombojo kan berpengen bahasa Indo kan. Nah, ndake selenga. Tiap orang ke ngome ke besan poda ngorte sentore tiap pado ke tira mohon sing ngome ini Deka nonton salah video kan deh. Ipi jarang nalo sa kontol madan au turu. Lain dia tuh lenga au nake si au do marte tala ka tiap isi madan ke cio si madan de cekin putar si madan ngome Ay jalenga. har cuma lagi di semek don man hamu Tiro tiba buncau le kang kapur. dia kadang tala dia sebentar oke nake si Iya ra. Nake si lenga. Nake tilo se menghina Dombojo sedangkan nake asli dari Dombojo. Watilo nake kaiha karya do, watilo nake menghina karya do, watilo nake enggak ingin bahasa do. Yang karena belum tentu nake lebih baik dari sedo ede selenga. Dewati ni lenga au ndawi video de ngai kata tahu ai ngai bahasa Dombojo santuru au tanah do negara makalaika au ke bahasa santuru tiba ilau ake dekan lucu Dekone do negara makalaika coba kan dekan bahasa Indon kana masih kaku. Nah begitu juga ndai Dombojo ke mungkin sedoka masih anak SMA mawati pulau ipi tala gitu ndai ke bati lo apa namanya bikin sedoka sampula tila bikin helede ndai harus dukung harus support biar sedoka lebih baik lagi gitu wati lo ndai ke menghina ngumi ke Fiki ko ngome ke bara ngore SMA wati kena pulau mu nilai do mataram ihas ngome ire ipi jara belam sedo ede padahal no lenga tahom tahu ke beo andor ho dan patam ede no lenga tahom lain masalah edes lenga ake ke na ke ngorte ke ngome ke biar ngome de mati ba kadang kalai sih cukup akan hampuas nggak kena kayak ngome ke lenga nah pulau dolar nih tiba-tiba nuntur ngomi mah kanci do mah datang tuh ede tiba-tiba pulau medul pana durang ngome ka apa teu mai de aku ne ngomi kau kemi di nahu pai jamu bela nahu de aura aja nata kana pilih kon hau ke nanti kan berdoa apa bibi ngomong nih de babas baringan urusan daing ne terus mana embani dinambani do tatangka mana gini tilam talang dia ngome ke deka pemembani te kede na tisal itu anak cowok sih ngomong ke anu cak kami kan ita yo astaga ngomong ke kebiasaan poda dari SD sampai sekarang Pak lucu sarap ang ngomi mah bela dom kalai na kana kulo dolar tilang dulu nencap na nencap main caw nencap